dobrodošli u novi vlog, kako dobro jutro idemo bre. Dobro jutro Cimaru, kako si ti ovo jutro, vrate, si dobar. Uglavnom danas će bude baš do jaja dan, idem da snimam sa Kimijem neki prank po gradu, tako da ne znam da ću snimiti nešto pre toga, ali uglavnom bit će dobar i ovaj vlog. I ipak će biti kontenta, znači evo sada otišao sam da naručim knjige za drugu godinu i evo sada idem do menze da se nađem sa drugarom. Studentska sirotina. Evo ga vrat, slika se ovdje, zašto je ovo? Baci log. Ćao, Osti 21. i 22. na naš događaj u Narodnoj biblioteci Srbije. Znači, obavezno, ako niste kulturni, postite ovaj događaj. To je to, to je to. Rajčonezi. Dobro, dodat ćemo te. Kako što imaš od toga? Kulturno se uzdižeš. Možeš da vidiš. Pa daj da vidim. Da. Šta ti tu gledaš? Aj, podaj, jeste. Joj, to sam video u knjizi. Joj, pa to je vrista. Bravo. Slavi, skidaj duk. Možeš ti da klikneš. Mnogo lako. I eto tako divni neki ljudi. Opet ti u mom vlogu, opet ti, šta ćeš nam reći? Da ima kako se radi. Ko živi u ananasu na dnu mora. Suđerbo, pockala. Dogovaramo se sa drugom, nema pojma gdje je skupština, Vitaš, a iz Beograda. Evo ga brat kupuje vodu, jer... Izvini brate, hvala ti rad. Evo namazao me tigrovom mašću ispod oka. Daj snimaj kad se pere. Jesus! Što vodu? Ma jok, meni ovo ne treba. Tu ću da ih. Sad smo žonglirali sa njim. Mi vodu, a on čuje što i on snima za YouTube pa ćemo da ga reklamiramo. Jesus, kakve avanture. A ovo brate nisi morao da ga šutneš u mud. Ali ovo nije sprdnja brate. Diši duboko brate, posle probajmo da skočiš na pete brate. Nemojte se zajebavati s ovim čovjekom brate, jer mnogo je opasan. Ako mu kažete da ne zna gdje je skupština, što jeste tačno, možete da najebete kao Kim. Šta brate, ti bi muvo 2002. jel? Hoćeš i ti umudati to? Neka. Prilaziš bre malo letnicama, sram te bilo. A znam si pitan te gdje je skupština. Čuk ne znam da je skupština. Hot spin fire. Dobit ćeš ti opet po kitici. Tri livade, nigre klana nema. Roža kale njena, samo je njena. Šta radiš to, brate, šta ješ govno? Smeju se jer ne znaš da se namestiš. Gledaj ga, majke ti, gledaj ti kako on stavi. Nemoj, to ti je mnogo fenserski, brate. Što se ko peder slika? Pada mrak, moram da završim vlog sada. Tako da, to je sve za danas, vidjeli ste kako smo pričali preko ljudi, to je behind the scenes. Možete pogledati prank kod Kimija na kanalu. Evo oni ubeđuju ljude tamo da sam lud s obzirom da idem i pričam u kameru sam. To je bilo sve za ovaj vlog. Imate nešto da kažete? Imamo, on ne zna gdje je skupština. Sad znam gdje je skupština. Eto, naučio je, brate, činimo dobra dela, učimo ljude gdje je skupština. Pozdrav!